Mayapayabak po. Mitipon tamo kaniting solemnidad ng Santissima Trinidad. Potang dimot mo ing baluta mo tungkol king metong a tao, at matindi ing kapag nasantamong miragdagan iti. Daraptan tamo ing sablatang agyu, banlalo tayang akilala. Sana itamongan at intang masolong kapag nasan makakilala king Diyos. Uling nung may gitayang abaloing Diyos, may gitamong milapit keya, at may gitaya namang aluguran. Kanita, may gitamong akit nung nuya anti kaulagaing Diyos, king bietamo. Pakiramdaman tayang magsalita ing ginu kya katamo, nung ninuya at nung nanuya kya katamo. Ing manimuna, king kya katamong kapag masusyan, Ireverendo Padre Jonathan Raven E. Sison.
King lagyuning ipampo ning anak kampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesus Kristo ing lugod ning Dios sa ting pamikayagom ning banal Espiritu mantabe sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka, ang Kaluguran kong kapatad, biti punta mo po ang ting pamilya ning Dios, nga ni puking mitmong kapakumbaban at katahimikan, ganakantala, pagkalungkutan at sisyan, detang kaya katamong kakulangan, detang kaya katamong maging kalabisan, ba tamong maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Ginu Pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Pakalulo. Kristo pakalulo. Ginu Pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king bye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ika imakaluklo kingwana naningipa tanggapan indala hindi tanggapan dalangin mi.
Panalangin tamo. O Diyos, sa ibami, king pami tubod mo, king amano ning katutuan, at king espiritu ning kabanalan king yato. Pisyag mo karing tawing makapagmulala mong misteryo. Ipagkalob mo sana kaya kami, king kapamilataning grasya, ning tunay kasalpantayanan, hingakilala mi ing ligaya ning alanganggang pangat lumong persona, at king kapamilataning upaya ning kamalan mo, asamban mi ing kametungan mo, king pangadiyos. Itiyadwan mi kaya ko, Diyos, king kapamilataning Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempo magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Itang abak amaranon, minukyatya king bundok ning Sinai i Moises. Bibitbitan na ring tinabas abatu, antimo ing inutos na keya ning Gino. Tinipaya ing Gino, busal na ning biga, at tinalakadya siping ng Moises. At sinabi na ing lagyo na, Gino. Linabas siya kanita ing Gino arapan ng Moises at kilayit na, Ako, ing Gino, metong kong Diyos ang mapaglunos ampon maganaka. E agad mimimwa at papakit kong maragul alugod ay kukupas at katapatan. Dino kuya kanitay Moises king gabon, at sakaya sinamba. Nga nang migsalita, Gino, nung tutuping tutula kayo kanako, hadwan ko ing manantabe kayo sana ke kami, lipat ning mga siyas labuntok ding taong deti. Patawaran niyo ing ke kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo ke sana bilang sarili yung balen. Amano ni Gino. Ligaya at kapurian king kapilan paman. Ligaya at kapyan, king kapilan paman. Ligaya at kapuryan, king kapilan paman. Ligaya at kapuryan, king kapilan paman. Ligaya at kapuryan, king Pupurianda ka, O Gino, ing Diyos daring pipumpunan ni. Karapat dapat kang parangalan, king alang kapupusan. Puriyan niya ing banal at maligaya mong lagyo. Karapat dapat siyang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Pupurianda ka, king banal at maligaya mong tungtnangan. Tunay sana ding himno midalit lake ka.
Pupurianda ka, king trono mong lukdukan, king banwa, babo ring kerubin, at makalawe king karinan daring mete. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Pupurianda ka, ika ang makaluklok matas, king tronong ari. Karapat dapat kang dalitanan at parangalan, king kapilan paman. Ligaya't kapurian, king kapilan paman. Ligaya't kapurian, king kapilan paman. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, pagkapilitan nyo sanang maging ganap. Tukyan nyo ing kausukan ko. Misasan metong kayo at mibiyebye payapa. Ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabeya ke kayo. Mipapamuge kayo, anting mikakapatad kang Kristo. Kukumustanda kayo, ring kapatad tamo, king iglesia. Manano na sanang ing grasya ning Ginong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ning Espiritu Santo, manatili kaya kayong sabla. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Ing Diyos ning kasalukuyan, ning nilabas at ning payintungol. Ginuman tabeya kaya kayo, Kaya ka, anting pamamasaking may pabalitag pang kang sanwan. Ligaya kaya ka, Ogin.
Jesus nga nakang Nicodemo, uli na ning lugod ng emunano ning Dios king yatu, binyening bugtong ng anak baning ni numang maniwala kaya eya mate, nune mirinan niyang biye alanganga. Huling tinubod ne ning Dios ing kayang anak king yatu, eba natula ne at parusan ing yatu, nune bang miligtas siya ing yatu king kapamilatana. Ing ninumang maniwala kaya, eya miyatulan kaparusan. Dapot ing ninumang maniwala kaya, miyatulan uling eya meniwala king bugtong ng anak ning Dios. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Purihan keka, O Kristo. Mayap at magrasya nga bak po kaya kayungan. Makigritala pa ang puring kekatang kasiping good morning. Pasalamatan tayo po nga pong ginuuling tinipon na katamo king kayang lugod at pakalulu, banganting meto nga familia, mitipon tamo at makasambata mo king kekatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Pot ang ating daratang problema king kekatamong biye, ing kekatamong natural tendency at mabilis sa gagawan, apin niya itang panintuntayang solusyon. Huling siguro, king kaya katamo pong pamagaral, mi-train tamo, lakwas na king mathematics. Ne? Ing babye na kaya katamo ning mathematics, puro problema. Anya, in turn, ing kailangan tamo, panintuntayang solusyon, batayang solve itang problemang ita. King familia, pota pong ating malalam at mabayat a problema, limbawa, ating may hospital kay katamo, ating may sakitan kay katamo, pero wala tamong pamayad king hospital, yung problemang, o yung problemang nga ito, yung solusyon na kakit tamo, maliban ketang lumapit tamo karing miyayaliwang sangay na ning gobyerno, apin nitang manutang ka. Manutang ka bang kanita tingkang hatapal at tingkang hapamayad ketang problema. In other words, resolve one me itang kekang problema. Kaniti pong Domingo, pag masusyan tayo ing solemnidad na ning Santissima Trinidad, the Holy Trinity. At agpangking kekatamong katuruan, pilan na ring Diyos? O teko po sigurado, pilan na ring Diyos? Pilang persona? Iba, Anak, at Espiritu Santo. Pero, makananong melyaring iba, Anak, at Espiritu Santo, pilan lareta? Atlo, makanano lang meging metong. Bala mo, problema yan. Problema yan. Uling king mathematics, sabihan na kaya katamo, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Pero king kaya katamo kasalpantayanan, tuturo na 1 plus 1 plus 1 is equal to 1. Problematic yan. Agpang king standard na ningyato. Pero kaluguran kong kapatad, ing misteryo na ning Santissima Trinidad, problemang kailangan tamong isolve. Noon meto yung misteryong kailangan tamong paniwalan, kailangan tamo pong salpantayanan, at kailangan tamong pibibiyayan. Dakal po at miyayaliwala ring philosophers, sampong theologians, may nasang i-explain ing misteryo na ning Santissima Trinidad. Rengaliwa, gagamit lang simbolo na ning kape. Itang 3-in-1. Tinyang gatas, at tinyang mayumo, at tinyang kape. 3-in-1. Isa na Agustin, ning Hipona, kilala tayo po iting great saint. King kayang kaburihan ng Aintindiane, ing misteryo na ning Santissima Trinidad,
king makabang panahon, meglipat-lipat yang relihiyon, meglipat-lipat siyang kapaniwalan, bang kanita manikwayang explanation, ketang misteryo na ning Holy Trinity. At makabang panahon ning gigulana, ing penintunan ng kasagutan, pero enekwa. Anya mafo-frustrate ya, isa na Agustin kanitang panahon. At one day po kabang isa na Agustin dadalan niya at maglakad niya kayong seashore, at inyang ikita metong anak, kinulkulya po ketang gilid na nitang seashore, at nang may kakulkulya, at inyang tatalang panyalok na, gawa na ning anak, kumayang danum keng dagat at saka nailipat keng ketang busbus sa gewa na, ketang kilkul na. At balik-balik ya, itang anak, apan sina na yung San Agustin, dano yung gagawan mo? Nga na, lilipat ko po, ing danum na niting dagat, kaniting kulkul agewa ko. Nga nang San Agustin, imposible, ing kekang tatangka, imposible mong lipat ing markal na danumayan, ketang busbus sa gewa mo. At nga na po ning anak kaya, makanyan mo naman po ke kayo. May alipat, may apalub, ing misteryo na ning Diyos, king kekang kaisipan. Huling Diyos yapin misteryo ya. Potang ikwata ning I explain, at potang completely and perfectly aintindihan tayong Diyos, buri nang sabihan, Diyos. Pumakanyan, huling limitado Bahalo mo itang apat ng sulok, itang atlo ng sulok. Bahalo mo buri nang sabihan, Diyos. In other words, solve itang problema. Dapat tuling tao tamo, tayo agyong aintindihan perfectly, iting misteryong iti, makanyan mo naman, tayo alipat ing misteryo na ning Santissima Trinidad king kekatamong kaisipan. Atin po kanong metong nga nights, iting night sa ini very active ya king pamag-serve na king pisamban, at biyasa ya iting anak, mani muna yan ing kahit tuturuyan namang catechism. And one day, linubya po kano iting anak, at I encounter na itang kayang mestrong katoliko. At nga nakanunitang mestro na kaya, uling balo ng mag-serve iting anak, nga nakanu kaya, paniwalan mo nga na ating Diyos, iba, anak at Espiritu Santo? Opo, nga naning anak. Bakit nga nakanuning mestro na? Ikit mo waring Diyos, iba, anak at Espiritu Santo. Alike po, nga naning anak. Abaw mo na yung Diyos. Iba, anak at Espiritu Santo. Alike po. Atalan mo na yung Diyos. Iba, anak at Espiritu Santo. Alike po. Therefore, nga naning kayang mestro, alang Diyos. Dapat itingan na kuling biyasa may kibat kitnano rin kayang kaklase. Classmates, nga na, ikit yun na yung utak ng sir, Alimiya. Atalan nyo na yung utak ng sir. Alimiya. Abaw yun na yung utak ng sir. Alimiya. O nung tukuyan tayo, itang logic ng sir, buri ng sabyan, alayang utak ki sir. Kapatad, yan naman po buring sabyang, taya kakit, taya atatalan, taya ababaw, ya totoo. Hanyapin kanya po lulubing kasalpantayanan. This is where faith enters in. Pahaniwalan tamo, itang enaya kakit ning mata. Pahaniwalan tamo, itang enaintindihan ning kaisipan. Pahaniwalan tamo, itang enaatatalan ning kekatamong gamat. At nung buri tayang aintindihan, ing misteryo na ning Santissima Trinidad, hanggang kita mong malating paralan, malyari tayang akilala. Kapamilatan, daretang daraptan at depat na ning Diyos karing biyeta mo. We can
understand partially iting and imperfectly iting misteryo na ning Santissima Trinidad kapamilatan na ning relasyon. Relasyon, ning ugnayan. We know that we only have one God, but three distinct persons. So turo na kaya katamo, ning kaya katang kasalpantayanan, na metong yung Diyos at tatlong persona. At karetang tatlong persona, miyayaliwa. Itang karelang role. Ingib pa, apin yung lina lang king meto sikluban. Inganak, apin yung mengabos king meto ketawan. Ating banalay espiritu, apin yung magpabanal karing tao. Miyayaliwang roles, miyayaliwang gagawan, pero metong lamo. Miyayaliwang persona, pero metong mu king parangal, metong mu king natura, metong mu king esensya, metong mu king substansya. Anya nung lawentaya pong masalese, ing Diyos relate siya king anak, at itang relationship dareting iba ating anak, itang bubuklod karela, apin niya yung Espiritu Santo. So it is a community, a family in unity. In unity. Anyapin po, nung burita mong, ahintindihan tayo hanggang ditak mo, ing misteryo na ning Santissima Trinidad, kalupa na ning Diyos, sana mabiyasa tamo namang makipag-ugnayan. Mabiyasa tamo namang lugod. Alimu lugod. Ababyen na ning yato, tuturo na ning yato, nun lugod dalang panenayang ablas. Unconditional love. And when we begin to love unconditionally, then we are learning how God loves. Lelangane ing yato, pauli na ning kayang lugod. Sinave ne, ing meto sikluban, pauli na ning kayang lugod. Papabanalahan nala, ring tao, pauli na ning kayang lugod. In other words, kaluguran kong kapatad, mabiyasa tamo naman sanang makipag-ugnayan, lugod alang panenayang ablas. At ketang pamaglugod at pamag-ugnayan tamo king balang metong, maging metong tamo naman. As I've mentioned, there are three distinct persons, but there is unity among these persons. Potang may biyasa tamo namang makipagmetong, misasan metong, despite our differences, despite our attitudes and behaviors. Potang may biyasa tamong lawen tamo, nung nanoy itang kapareho tamo karing kapara tamong tao, lilele, itang hanggang tamo pa mikasundo, maging metong tamo mo. At ita, mumulingan keng lugod. Ing lugod na ning hapong Ginoo, yang mitungi, ne? Pamanungi, balo de pa kaya rin kayo na kaning pamanungi, ne? Balo may pamanungi, na? Pamanungi, ne? Balo yo retang, nalapo kasi retang, na? Sampagita, ne? Pitungi-tungi dala, piyabe-yabe dala bangka nito, makagawa lang metong mabilog ponseras o kaya kwintas. Ne? Anting metong balayan Kristiyana, ing lugod na ning hapong ginuyang mitutungi kay katamo. Potang mababiyasa tamong makipag-ugnayan, potang mababiyasa tamong lulugod dalang panenayang ablas, potang mababiyasa tamong misasan metong tamo. Then, bibiyayan tayo ing misteryo na ning Santissima Trinidad kay katamo. Anya kaluguran kong kapatad, kaniti pong Domingo ning Santissima Trinidad, kaniting solemnidad, anya waran tamo po king hapong ginuing grasya,
na bista mga tintamong pamiyayaliwa, bista man dakala rin kaya katamong miyayaliwat, misasalungot lan, ing kaya rin kaya katang prinsipyo, panamuna nakatamo sana, ning pamisan metong ning Trinity. Panimuna nakatamo sana ning lugod, at panimuna nakatamo sana ning kaya katang pamikiugnayan, king balang metong. Bang kanito, king pamanyulong tamo, king kaya katang pamaglakbe, anting metong balayan Kristiyana, tutupin, babiyayan tayo, iting misteryo na ning Santissima Trinidad. Remember, the Holy Trinity, the doctrine of the Holy Trinity is not a problem to be solved, but it is a mystery to be believed in and to be lived in our life. Ligaya king iba at king anak at king banales spiritu, antimoing sa jaring ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanganga. Amen. Talakad ko po, tipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Diyos, sigpang lubos may paya. Lina lang king banwa ang ponyato, at kang Eso Kristong anak ng bugtong nga ginota mo. Pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, may bayit kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukulok wananing Diyos igpang lubos mayupaya, hibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Kalaguran kong kapatad, anak nakatamo po ning iba at subanwa, kapamilataning anak ng Yeso Kristo. Manalangin tamo po king Diyos sa iba tamo, kapamilataning upaya ning Espiritu Santo. At nga tamo pong manalangin, o Diyos sa ibami, pakiramdaman mo, ingke kaming panalangin, ulitan tayo po. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para king kapamisanan ning Santa Iglesia, imbalayan ning Diyos, ban parati tayang sasamban iginu, king Espiritu ning katutuan, at maging siwala, king mabilugayato, king pamamburikeya, manalangin taking Gino. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para ka ring magdulap king Diyos, king kasalpantayanan, at king pamagalinlangan, banatagpande, at ding maniwala kaya, maging mapakumbabala sanang tanda, painturo kaya, manalangin taking Gino. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para ka ring sinugat ning biye, para ka ring masyas na puso, para ka ring ebisang mamatawad, o manintun kapatawaran, ban mabiyasala king kamo ning Diyos, maging mabandi king ganaka, at pamakidamayan. Manalangin taking Gino. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Para kaniting komunidad, banboklaran na katamo, ning Espiritu, ning Santa, kim karing buklod, ning pamikalaguran, at pamisan metong, at bingke katang pamamuge kapayapan, king Eucharistia, maging tandala naman, ning aldoldotang pamibyebye. Manalangin taking Gino. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman mo kaya kaming panalangin. Ngeni po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi.
Amen. Manalangin kayo po kaluguran kong kapatad, baning kaya katangdaon, matanggap yara paning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Kapanes sana ning Ginoy, tingdawan ka ring gamad mo. Hingi kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. Hingi ka sa plala, tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa ginumi, bendisyonan mo itingayin mi king sakripisyo. Ngening mamahos kami king banal mong lagyo, at king kapamilatana papalyaryan mo kami naman maging alanganggang daon keka. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya kan, itasyula ring pusoyo. atas na laking Ginoy. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabusing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin manoy pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ampat kambening bugtong anak mo at ning banal Espiritu, metong kamong Diyos, metong kamong Ginu, metong mo ing panga Diyos,
dapot at luking panga persona. Eking kametong aning persona, nune ning metong akadyosan. Ulinging pepahayag mo kaya kami, dikil king ligaya mo, sa salpantayanan mi naman, dikil king anak mo. Hadikil mo naman king banal espiritu, alang pamiyaliwa, ban king pamangilalami, king tune, ampong alang hanggang panga Diyos mo, samban miing kasarilan ning balang persona, ing kametongan king kadyosan, at ing pamipante king kamalan. Iti ding sablang koro ring anghel, papasyagda, alang tuknang daralit da aldo king mikakan metong mong siwala, ngarangang masayang pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan. Uli tay panigapumi, tugtugming espiritu mo, ante mo yung titipang ambun karetingahin mi, bang pabanalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pongdaya, ning ginoming Heso Kristo. Hatatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylas sampong kamatayana, kinuwaning tinape. Pepasalamata na kaput pinuri, pirasone, adinwang nepo iti karing kayang disipulo nga na kunan yeti ikayongan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amid daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha ning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, at dinuang ning kalis karingkayang disipulo nga na, kunan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo ang pong alang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi po mapamakalulunghib pa, ing kamatayan ng po yung pangasubli ng mebye. Darawon miya po kaya kaiting tinapen ng biyeting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya kaing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya mapakumbabaming paggamuwa mo king kaming ansana pong misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me po ay paing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato bang miganap king lugod kambe ng Leo ing papami at ti Florentino ing kaya kaming arsobispo ipasya na ing kaya kaming arsobispo imerito ding sablang pari diakono religyoso
ding sablang susuyo king balalakapulungan mo, ating familyang inaos mong marapkekap. Ganakan mula naman din kapatad ming Pepa inawan at maninayang subling miye, ading sablang may yangon na biye tanggapan mo po sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan pong karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kayabe ng Maria ing berengin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing esposo, kayabe ring apostol at ding maligayang martires, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian, king kekaban ding panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang bena at kaya, ibang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. Tatayran ning Espiritu ng Jesus at pasalan ning kabyas na ning may pabalita nga tamo pong manalangin. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banging kasaupaning pakalulumo, mitimawa kami pong parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang ng mepnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ang kapayapan lalakwan ko kaya kayo, wing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kaya mula sana babaliktad din kaya kaming kasalan kakulangan. Nanipansinan niyo po, yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, lahin may pamayapan ng pangpisan, meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alanganga. Kapayapaning ginuman tabe, sana po kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Ngayon po ipakit tamo yung mikakan metong tamong king kapayapan.
Halugurang kong kapatad, nyo Jesus, sing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad tamong mayaws king dulang ning kordero. Matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na. Tao na daya ng Kristo, isadsad na katangan sana king biyaya lang angga. Amen. Saan pa dalangin, Bri? Pwede, Bri. Salamat Espiritu ni
siklod tapo. Panalangin ng bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Balugoday pa, Diyos ning katutuan at hostisya. Tinubod ming bugtong mong anak Yeso Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ing kekang pakalulu. At sinot na kami keka at king yato. Lalapit kami keka magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king keka kaming labwad. Ing bansami makatalakadya king meto nga masakit apikuros dalan, akakit ming may pinpin ing katutuan, mayayantala ing hostisya, at ing pamisagsagan painaning pusot kaladwa, ning kaya kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mi pagkatiwalan mamuntukan, awsan mo lang mibalik king banala obligasyon ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkamalan mo lang kabyasnan, pagkalaman mo lang kabyasnan, magobra kambening masusing pamanintindi, sikanan ban makapagpursigi kindangalan, at kapakumbaban ban maninton pamanablas, nune katuliran. Alipan sariling ambisyon, nune ing kakayap ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi mata, ring matami, king nanumang gusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaboren mi ing pangawala ning kapanayan at pamisan metong, ay na king kaya kaming kapanayan para king kaya kaming memalen. Akuan ming dakalabesis menahimik kami at arapan ning eyustong kararamtanan. Uling pinili mi ing mayan at alang kasakit-sakit kaya kami, kesa king konsensyami. Ing takot kesa king katapangan, ing kayalan malasakit kesa king responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mula ring puso mi, at aslagan mula ring kaisipan mi, dala mo kami, iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong katapatan, at dapat iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, ay iba't king kasiranlob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ing hostisya, kambening pakalulo, at maging kasangkapan ing kapayapan, at pamikasundo. Ipaslagme ing kekang sala, king kaming bansa, pakayapan mo ing may nga sira, uluan mo ing may nga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ay maglibe king katutuan, para king kasngawan, at misusuko king kayapan, pauli ning takot. Manano na sana iti maging banal ning panahon, ning pamagbaliklog, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kekatamong bansa, ban kanita maging tunay kaming bansang mabibiyeking kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo, anting igpami. Iti adwan mi king kapamilatan ng Ginoming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kametonganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga, Virgen de los Remedios induning kapaldanan. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel. Manalangin tamo. O Ginoo Diyos sa ibpami, pasiknangan mo kami kabilugan na pangataw, king kapamilataning pamananggap mi kaniting sakramento, at king pamangilalami king kabanal-banalan na talanganggang Trinidad, ating mapipirake ng kametungan. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. King Ginoo mantabe kaya kayo. At kaya At bendisyon na kaning Diyos sa lubos mayo paya kang bering kaya kayong familia, yung iba ampoy anak, ampoy banales, Espiritu. Amen. Himi sa mayarine, umeta na king kapayapan. Salamat, King Maya Jesus. payabak po kaya kayo and happy Sunday.
Diyos ipapurit mula ing babyemi keka, king tao kapayapan, nginit kapilanman, o banal na Trinidad, ilang atlong persona, metong nga Diyos daking puso misambanda, ang kinanginong Yesus, anak bugtong ning Diyos, Yesus aring minanyan, minye kaligtasan, o banal na Trinidad, ilang atlong persona, metong nga Diyos daking puso misambanda, King Espiritu Santo, banal na regalo, ikang niya at sikanan, aning kekengkainan, o banal na Trinidad, ilang atlong persona, metong muing pa